Kipajba kanong ba Shillong mentakasi khat artarik Urisau arhaja arpo kilami benpenpau kejing persya kejing kem ke sorkar NDA yu padar Stan Swami uwe na ginong lam ubajutrei badyara bahai kiriulum kani kejing persya kalong de keje thang Mombati dan Bosco Square hakapo janmit balapelong de keje selok Jesuit na Shillong U Dr. Moses Karbithai organizer ulai thu bahak ni kejing thang Mombati lai shimbentar ki padar kinong lam keseng All India Catholic Union Meghalaya State barkiriu pajba Na pereng ki padar ki bla ajingkren kilong Father Pascal Lingdo, Father Gabu, U Dr. Norbert, Barkumjuru ba Barnabas Nangba, President ko All India Catholic Union Meghalaya State. Upadar stan ula syakem haka National Investigation Agency hakani katayo baladep halor ke jingkno bodan kti haka jingja Habhima Korgau, house name arja khatpra. Uni upadar umdei tang unong yalam niam hindre udeiru unong yakun na kabenta ka hok kiriulum kintubru ikiriulum ki wisha thombor na kajingti uranium hajarkan. The father stand they way na kanuksa jongi but punga mai la ai jingkren di ai ko kubor di ong nga la ready but nga kermen babaro gitu kiba itu yang baro itu ibasnolem na kabenta jonga bama biru pinlong kita ki bala pentre mangi ni penila ya kane di pentre bangin ya le na kabenta ka hok bangin wana e ka hok ka jing em jongi bat jing em jung ki pat ki para marjan jongi kamtam lele na kabenta ki baduk ki batoy uria baro Ibu niyo ibon kijing kela hakani ka perthei kamtam lele hakari jongi kan niyo kijing kela ginang kher bak lebak hajaka bakan kiyo ibon kijing her ru niyo ba kam kau syai kata ka aceh din teng Kumbangan syuang no ngasnutan na penban banyo ya ka gure din hajaka jong ka atche din mangi nismoto syai namar nyu ibon kiriu start riu simpang kiriu kule puti kilat syakem penban namar bagi yale baki wanra ya ka jing sisa hatu yimdan hukmo ban pen ya kajing sisa hatu ngimdam hak mo ban friend ya kajing sisa hatu ngimdam hak mo ban yang yale bangin yo ya kajing sisa Yan yaki educational institution jongi banyan yaki sembalan ki jongi banyan yaki yemani ki jongi banyan yaki pada ki banget ya kata ketinggian Kristan jongi dah kebagikan bawa live hujan menegarang yoi ya kawai ke artikel kebawai neki beliau jong kani ke sorkar wapo hana apon notice kacor tangga jimpen kelaniam lengba jong di educational institution jongi nima kong kata ke sorkar astang pensawa pada sila mengaba mapi yang persa banong ni klam kelaniam namar dan baai yang rengi yang ni donnya kanyam halakan nongren kan longren yang jongi kan dadan menu pendor kapor kan sapoi bakim sawan haki clearing ki jongi bahata kapor ngendon sumenungno bakran